Salam. Nauna Selli depuis Conakry, le 28/6 mois 2022. Meden salmina nokko kawundo nder adnaw. Men andintina yo hande kadi da mari tobbere mola nande de yewteten fi mudum. Kon wondan tebbere ko din wonkinji hayrudi, di wonkinji perdudi. L'âme perdue. Goddo hino perda. Goddo hino maya me harano jindude. Goddo hino maya me harahimo jinnude spirituellement. Yon ɗum kala ko ala ka ñamminede ñamete mum on wurata wonkin makin no mari ko ñama. Yewten quels sont les symptômes de l'âme perdue, woni mandeji ko wawata anditirde kiiɗo wonkin ki perdi. Merci Sidimo Nene Marama. Merci, bonjour Ba Barkinado. Mamadou Sharafou depuis l'Italie, bonjour. Wenta l'âme perdue. Perdugol wonkin munkin sansantugol wonkin bane adama ko gonga ko haqiqa ko wonnum ko nde bana adama wonata e alhaali hara wawata andutude hoore makko. O wawata andutude hoore makko, anduɗo mo kadi wawata mo andutude. Sabu himo e alhaali ka tawata o ala e so'ude so'ande moƴƴere wonande hoore makko. O ala e yi'itade, o ala sendindirde ko moƴƴanimo e ko bonanimo, bal o anda hay ko o faala. Ɗum ɗo noon no ɓeyda ko wiyete ko nawnare stress, anxiété, nawnare kulol. Ñabbili heewɗi ɗi yiyata yimɓe no doga mocco ma no ɗaɓɓa ko faabo ɗum ma ko winda ma no doga e ɓaawo docteur ɓe. Ce sont des âmes perdues. Sona ɗum ki wonkimma hiki jogi lekki, hiki andi nano, hiki andi ñaamo. Kono noon ko si tawi hiki wooda, si tawi ko ɓale ngir woni e ƴawrude jorda, ko ɓale ngir wonɗa ñamminde, ko ngir ɓali mapaniɗa, wonkin makin ala ruhu ma on ala hebde kañum ko ñama spirituellement mayay na non ndeyam mayde nde andude ko mana hara acci gollude. Ka tawata neɗɗo hande kadi o so'ata ko ɗum moƴƴanimo, ko ɗum bonanimo, so'ata asfala safina kulle ɗen ɓurimo. Haray mo jokki tun hande kadi troupeau mo jokki tun ko nungu haka yaltoy Gando Ba Sanoun, merci. Sidi Monene Maram, merci. Yaye Hadiatou Bari Fugumba, Diallo Daoud, merci. Depuis Alger. Kon woni wonkin ko hunde woodande nde memotako. Kono ko kayre woni naɓde ɓandu, mana ko hunde wondande nde yi'otako memotako, naadande e nder ɓandu. Hato jinde kañum kadi e ñameteji la spiritualité. No ɓandu ma ndu ñamirta ni e foña e kaaba e bantara, yara ndiyam, nafitora nange e ɗowdi. Ko wana noon kadi ruhu ma o no hatojini e ñamminede immorde ko wiyete ko la spiritualité konngudi Allah subhanahu wa ta'ala, ma joɗagol tasko aduna o ka suuɗi ton. Ko ɗum waɗi bana adama si tawi tun himo e golle ka o wawata miijitade, ko ɓuri hewde kon haray mo ɓeydade. Ɗum no ɗuytana mo ñabbili buy. Si tawi o ala hay e hunde ka tawata himo wawi ɓeydade, a taway miijoji ɗin no wontanamo nawnare e kulol e anxiété. Ko honɗum woni wonkin perduki, ko kin wonkin tawki ki acci andutugol hoore makke hay ko ki hombo. Merci Lampu Jama Balde Al Mubarak So, merci.
a acci andutugol ko a hombo wurinna a acci sendidirgol giɗo e gaño a acci andugol ko honɗum moƴƴama ko honɗum moƴƴanama wonki ma kinki perdi ki maayi hande kadi ko wodanma ko jokkugol konu ɓe maaki ɓe wi'i samina watana no sooɗo tun e ɓaawo ndiyam men nani men jaɓi naade men yaltine men haray kin wonkin ɗon ki ala ton ɗuwete en cadavre neɓino ko maayi no jinda ɗon hakkunde yimɓe ɓen hay andunoɓe maɓɓe watama andutude ɓe watama andutude rêve ji maɗin fop maaya oui ça se fait no tawa non ko warata wonki maaki ko wonɗa e wondude e mum ko ma ko wonɗa e miijade ko ko non woniri bani adama hino ɓeydo e bani adama go bani adama hino ɗuyto e bani adama go ko ɓiyenta les énergies mo kala no jogii énergie c'est à dire mo kala spirituellement aray ka aduna ɗo haray batterie makum no charge ha yoni arata ka aduna ɗo allah addalima addorali wonki makin ko ñamata pour un moment aray ki mari on énergie o énergie ɗo noon haray mo waywa éponge goto kala mo wonduɗa hiɗa pooɗa énergie makko c'est à dire mi anda no firiten énergie ka yewtere meɗen amma hakkunde men ga ko force wiyetema doole mais quand on parle de la spiritualité on parle des énergies won daygu arda e ngun daygu ɗo joni noon neɗɗo womo wonduɗa ko amma neɗɗo on himo ɓeydandema daygu ma mo ƴettandema ngun daygu ngu marɗa woyi so yi sahabaɓe ɓen yalti e majjere ari e peewal daygu ngun koye nelaɗo ɓe itti c'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala transféri daygu ngun e jibril charge nelaɗo luttuɓe ɓe ngara charge o ɗon ɓe ara ɓe charge ruhuji maɓɓe ɗi wonkinji maɓɓe ɗin ɗon joni noon andu bani adama hino pooɗa daygu e bani adama no pooɗa niwre e bani adama wallahi wano ɗe leɗɗe ɗe yiyata hiɗe pooɗa ñamete majje on e nange ngen e ndiyan ɗan hiɗe pooɗa kadi ñamete majje on e leɗɗe goo ɗaɗɗol no wona ɗo pooɗa ñamete ɗaɗol goo ko ɗum waɗi kala neɗɗo mo ɓattodirta e to anda si tawi ko énergie positif o rondi e siko énergie négatif par ce que siko énergie positif o wondi batterie ma nden ala déchargeade nde ɓeydo to woni chargagol ko moƴƴi siko énergie négatif o wondi énergie daygu ngu jogiɗa ngu o décharge e woni o yaada e mum ko ɓen yimɓe tawata sa jooɗodi e maɓɓe 5 minutes hoore nde musete sa jooɗodi e maɓɓe a toroto Allah ko sahi hombo o fankatama o yahata sa ɓattodiri e maɓɓe a taway wona a hoore ma par ce que ade tanƴini tamma on no perdude ɓuttuma on no perdude miijoji ma ɗin no perdude tu te sens mal à leur côté ɓen yimɓe no woodi par ce que ko yaltata e maɓɓe kon ko ɓe dégageata kon c'est très 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 dégoûtant no tawa e maɓɓe yimɓe yiiɗuɓe wullitagol bandi rento e neɗɗo yiiɗuɗo wullitagol bandi bana adama wullito kono 24 heures sur 24 goɗɗo no wullitade ila des énergies négatifs sona ɗum tawata bani adama an changement ala kama ko ɓuri heewde kon ɓe créé probléme ha ɓe gayna ɓe daro ɓe inna ko ɓe victime hara ko kamɓe woni ko suɓi ɗum no c'est que kamɓe ko dose maɓɓe
kamɓe wongol e alhaali wullitagol ko dose par ce que spirituellement ɓe maayino négativité ko dose ka maɓɓe ko aninta ko wullinta ko haaɗinta si ɓe heɓaali ɗum ɓe weemay ça fait partie de leur vie fillito yewtere nde merci Mamadou Saliou Diallo si a faalaka wonde en perdu wonkin perduki ka hoore leydi ɗo a wattana yiila ko an e hombo wonde ko an e hombo woni e yewtudude ko an e hombo woni sendodade wattan yiila ko hombo jombata ko hombo jombay ma c'est très très important c'est très très important wona wala dawa si tawi neɗɗo on mo mari des énergies négatives ko ɗum mawɓe men ɓe wiye no ɓawɗo su'um enen ƴettuɗen su'um yarɗen ka karam ko batin merci Fouta TV enen ƴettuɗen su'um yawɗen ka karam ko batini ɓe firani en ko on ɗum woni su'um ɓe jonnuma biniri nasi c'est pas ça c'est le charlatanisme pénal su'um ko komi haalanma ɗo les énergies négatives sa ukkodiri e makko a waynodira e jawdi a waynodiral e cellal a waynodiray e ɓuttu a waynodiray e kala musiɗɗo ma nafowo mo par ce que o waray woni ruhu ma on sabu ñaamugo ndaygu ma ngun complètement énergie mo jogiɗa on o décharge ay batterie de ma nde complètement et là tu deviens un cadavre on tuma noon sa woni cadavre a sennidirta gaño e giɗo a sennidirta ko moƴƴanma e ko moƴƴanama haray hande kadi a woni âme perdu bane adama no wawi pooɗude ndaygu goɗɗo o ñawdo e maggo o dikka e maggo bane adama no wawi pooɗude ndaygu goɗɗo énergie goɗɗo o nawna e maggo o ñawa e maggo o halko min ni on s'est prouvé ɗe leɗɗe ɗe yiyata hiɗe heɓa ñamete majji on nange ngen lumiére on e ndiyam hiɗe heɓa kadi hakkunde leɗɗe e leɗɗe leggal no siiɓo leggal goo ko ɗum hiɗa yiya leggal goo no maaya jiɓoɗa ko honɗum wari ngal leggal goo yiya ngal yoora ken jiɓoɗa ko honɗum wari ngal leggal wattan yiila leggal leɗɗe wonɗe sera ɗon ɗen siiɓi ngal ya des arbres négatifs ɗen arbuji ɗi sali ƴettude ñamete majji on e nangegen e ndiyan ɗan ɗi ngal pooɗi ngal la ya de ces arbres aussi négatifs ko ɗen leɗɗe yiyata soto no yalti e mum soto yorna ngal fes parce que l'arbre a été infecté leggal goono ton ngal andi nange ngen e ndiyan ɗan ko ñamete maggal ngal acca ɗon ngal pooɗa ɗaɗi maggal on ngal siiwo ñamete ngala ngal ɗon yoora kangal ngal wuuɗa parce que bane adama kadi sifa mum no woodi des personnes négatifs himo andi ko honto solution makko on woni himo andi ko honɗum o duwa wadde konko woni wullitade acca o waɗata ko an o tuɗata o ƴetta tamma on o ƴetta jawdi ma ndin o ƴetta hakkille ma ndin o ƴetta ɓuttu ma o raaɓine ngun ñaw a wonano wullitotoɗo a wonano anowo ndaari a jentike wullitotoɗo ha a woni wullitotoɗo ko wattango liila e koko wonɗe yewde ɗo hande bane adama hino wawi pooɗude énergie goɗɗo o ñawdo bane adama no wawi pooɗude énergie goɗɗo o ñawa
konngol hino ñawnda dawa jentade ɗo joni thérapeute jo ma jentoɗa imamujo ma jentoɗa neɗɗo moƴƴo yewtowo yewtore makko nde si tawi nde mari anni e laaɓu hara na religieux na photocopie na naafiki hara c'est vraiment authentique yewtere nden no wawi ardude konko wiyete ɗon énergie spirituelle nde ñawnda wonki makin nde réactiva nde wurnita. Merci ma chère Aïcha Diallo. Nde wurnita ko ɗum Allah wiyeten ka Qur'ana ndiyan ɗan aray e leydi ndi ɓaawo ndi maayude ndi wuurita. C'est la spiritualité que Dieu parle. Ça c'est la spiritualité. ko ɗum waɗi no tawa e ñawdorgol spirituellement si ndiyan no fusude inna aaden joma marɗo stress ma nawnare miijoji ma façon piiji gono ton yo yawka ley ndiyan ara ndiyan ɗan no saaƴude an makko on wuuritay ndiyan saaƴayɗan ɗan c'est un médicament ko ɗum yiyata bane adama no jento yewteriji goo sadi ɓanndu makko ndu fonto donc wattane yiila an mon on no mari ko ñaama no mari kadi ko posonata ɗum wonki maki no mari ko ñaama hino mari kadi ko posonata ɗum ko warata ɗum wano ɓanndu ma ndun marire ɗon ko ñaama hino mari kadi ko posona ɗum ko ɓuri e heewde e meɗen fayda ko matiére on wona ɗen yewtede fiima matiére ko memoto e ko ɗum woni ɗen wartanade konno andirta goɗɗo vraiment il a une âme perdue ko tuma tawi ka arande laawol o acci andude ko hay ko hombo o acci ande ko honɗum o faala o acci andude ko honɗum moƴƴanimo par ce que si wonki maki no wuuri amma on no wuuri naturellement amma on no wawi weltinde ɓanndu ma ndun gandi ma ndin produise hormone wiyeteɗo dopamine ko on hormone weltinta bani adama sa yi bani adama no welti no mari énergie no mari courage ñaamugol hoynugol ɗaɗi gollugol cowto cikko yana fiyakiji aduna ko dopamine dose normal o mari si ɗum ɗon acci ko ruuma on maayi automatiquement o tigi noon doga ya ɗaɓɓugol on dopamine ɗon e drogue e jaatagol yimɓe e naatugol e association ji e naatugol e fe ɗaɓɓugol sécurité parce que wala dopamine naturel dans son corps. Le cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Wala kadi anticorps ji ko defandamo e fe ñabbeɗi ɗum ɗo non créenamo kulol ko andata hon to ngol kulol yimɓe si o wonani ka fedde woni ka jama woni il se sent emporté o sikka hendu ndu naɓay mo jooɗi donc l'âme perdue wonkin no waywa mira wonki maki hiki waywa mira hebbinta on ɗon miran sona konko yiyotako no woniri noon kanki ki yiyotako ko hebbintaki koko yiyotako ko Allah subhanahu wa ta'ala konguɗi makko ɗi en yiyataɗi ko ɗum waɗi ɓurana o koko mandina fi no anditiren konguɗi Allah ɗi sina ɗum en yiyataɗi goɗɗo yiyata kongol la spiritualité koko yiyotako wonki maki mbayki yiyotako wona konko yiyoto harintaki wona ɗen birikije wona ɗen jande wona on titre wona ɗin galonji non ça c'est pour le corps ça c'est pour l'ego l'âme c'est la spiritualité c'est qu'on appelle le monde intérieur jonnon si wonkinkin tawi ki perdi y a plus d'énergie ko on tuma noon ɓeydoto ko wiyete kon tristesse wallahi ay biyenji ɗi marɗa ɗin hara ko yiite e ma biyenji ley biyen ko yimɓe woni wartanade hara hande kadi kanko ɗin biyenji ɗon c'est de la souffrance ko jelo yiyata no mari jawdi no warto
Parce que spirituellement, il est vide. Le cerveau ne produit plus de la dopamine. Dopamine à l'art. Quand j'ai le no mari jawdi no mema drogue ha wona addicted. Ko dabitugol on dopamine. Il y a ça naturellement. Moi, je me réveille le matin, je sens comment mon cerveau produit ça. La vie, c'est la tranquillité. Ça a la tranquillité, pareil, faut ça a derrière wonki, commande wonki makin no wuri. Wemere, sans tugol commande ki maki. Rundo non ɓeydata ko wiyete kon anxiété kulol gonga yankeno ton hulugol boddi hulugol yiite hulugol oto no arde ma, ça c'est naturel. Kulol fenande yankono ton hulugol basal, hulugol ta seedu e o, hulugol ta o accita, hulugol ta musidangal sanction ko kulol beppale, hulugol jinna, hulugol ñanda, hulugol karam ko batin, hulugol tabe yaltina, faut ko kulol beppale. C'est parce que dopamine ma on benda ala confiance en soi. Wonki maki mun wura. Donc dada bude wonki jibuy ko renforcer. Ino tonkar ko wete kulol moral needi. Sa dankaki yummama, sa dankaki bemma, sa dankaki karam kama, sa nabali minyama, sa nabali na hajji, sa kanga harada ma pitung hida ani konum be wiata nagge. Ko dopamine woni ala anxiété morale. Konde mandeji wonki maki ngodaka. Sa nabali goddo hajji konu ngannay. Konu no hajji no fardima. Sa jetti budi ma anabi miskino hajju ko abbi de confiance wadda hakkude ma Allah. Abbi de confiance ange on miskino Allah nyaawo yayo fi wonno ko contrat social bonnudo. Kanko miskino ko doa do faggede nyawnde danke nana unabgol mo hajju Allah lanto da ko mo fi hajju. Kanko sabu ko jabi yawgol hajju ko mo andi ko miskino mbudi o doa no nyaamde be ngure makko nyaama e mo andi mo nyawdi mo andi mo doa dum hay dum wala. Sabu ko jabi kon o tudi don ɗum holli wonki makko timmaji. An yettuɗo ndi jawdi andi pellet o ko miskino ko duwaɗo ñamminede holtine fagge wakkiliɗa o yehi o waɗoy tourisiyagal o allini yimɓe marɓe jawle, an kadi a ñawoyta par ce que na place jawdi ndin ɗo. Place jawdi ndi ko ha ƴettu jawdi ndin connama inna baba mi hokkima fi sabilillah. Kanko andi si yeyirayde hajju e si ñamay jonnu mo di tum fanka jonni mo di fanka waya joni yoɓita ñamale o sooda coycoy o yaha vitamine ala ka ɓandu ay goɗɗo mo ñamata tew anda goɗɗum no dogida pali e tifoyɗi no ñawdi hay biridi yorɗe heɓata. ɓeɗo fof ƴettuɗo jawdi mundu ngu jonnaɗo ndin jawdi yehi waɗi tourisiyagal fof ce sont des gens perdus. Ils vivent dans la matière. Si bane adama hakkille maɗen no hisi a wata yawde tawa goɗɗo no weela ɓengure makko no weela no santi no ɓori no sanci no liilo e naangi ƴetta des millions fawa e on yaha hawka a waɗata ɗum. Ça prouve que tu es malade. An kadi hiɗa weela hiɗa sanci goɗɗo fawata ɗinge ma waɗa e laspere bugo a waɗata. Ay koɗum ƴettugol ma hange buɗɗin waɗa e laspere bugo naɓa ɗum e hunduko nagge waɗa ton pansa yanoya ton. Donc si nous sommes pauvres mentalement et spirituellement. Physiquement nous sommes riches. Le noir est riche, il est mari jawle hay ala ko de wade. Hiɗe mari jawle ala hay ko de wade. Hiɗe mari kange, hiɗe mari jamang, hiɗe mari boxi, hiɗe mari jawle ala ko de wade. Hiɗe mari leyɗele, hiɗe mari ndiyam. Ono ko tampi ɓuri e ngala parce que ka nder hoore ma spirituellement mayanoma. Ko ɗum waɗi koko jaasi comme mawni. Koko ɓuri e jaasude kamen a tawa ko ɗum mawni. Ko ɓuri e mawnude kon ko ɗum jaasi. Ɗum ɗo ko mandeji les gens marchent des cadavres qui marchent. En haut
wattuɗo mbuɗɗin e hoore mawol on ɗiɗo kala hiɗon jamfi Allah on den jamfande ɗon on ɗiɗo kala on darnoyte yawmal qiyama ñaawe non jedde délinquant économique e ko Allah wiyen ka Qur'ana wota on bonno jawle de wota on bonnoɓe jawle ɗen ko musidɓe cheytan ko ɗati min cheytan wota yaw inna ko jinna ko ñanne ko iblisa ko an wota herto hey baba mi ala ko min ñaama ana ɓayla hajjo no moƴƴi ha mi welti kono mi ala ko min ñaama ene a jaɓaylan jonnugol ɗi jaɓa o woy mi jonnotami ko toɓɓe mi woni e ɗaɓɓude awa machallah bonne chance au moins tu as été authentique ala vitamine hiɗa weela hiɗa andi yan ɗum konno way ka départ ɓe sa'ete sa hewti ton ɓe sa'ete donc wota e majju yewtere men nden ko honno anditirta quels sont les symptômes de l'âme perdue ko honno anditirta mandeji kiiɗo wonkinki perdiki hoyriki ki maayi cadavre no jindude so heɓanama boobo wallahi si bana adama heɓanama boobo ko anda naturellement ko wele wele sa heɓanama ɓiɗɗo ɗum no duwa wonde weltare mais en perdu si heɓanama ɓiɗɗo ko mapintamo hande kadi ko honno waynodirta e jamanu kombo rondumano Allah okke ɓiɗɗo himo habbi o okkima ɓiɗɗo ya welto mais o yiya e ma hiɗa maapi ko honno seedirta e tahuɗuji maɗi ko ɗum o jonnayi on tum ɓikkoy ko piyaw par ce que no muusi sa ƴetti ɗo joni keeswal otowal sorte d'usine hiɗa okkude goɗɗo ko habbiɗa ko himo weldi kono o maapo fi essence nami waynandirta yo jawa kombo fawma sa ala coggu essence garungal ɗo weltoɗa ina wawi nga yeyde mais weltano okkuɗo ma konno ma âme sensible o jomba fo no andi walla heɓgo partenaire c'est un plaisir c'est un don no foti mais si nama ko ñalande kaari woni taƴugol feere bum ko honno mi waynondirta e o jam kombo ronduma ko hombo ronduma Allah inni o rondali banadama ko to kono ronnata ɗum ka tonta nayo no huma dewgal konno wonan kokora si tawi a to konno namma ton hiɓe towna angiɗa towna non min waɗay ka leydi min waɗa ka kambo min waɗa ka hôtel min kombo ukkuma e mum ko ɗum waɗi Allah okkay on rewɓe ko beebina on bimɓe kiki parce que ton âme est perdue. Dieu te donne une femme, Dieu te donne un homme ko habborma ko weltare ko ɗum waɗi so inni si en yettimo nemaji woni e waɗande kon o ɓeydana en si en dulli o sa'a en perdu o heɓa fatunde sa heɓi fatunde ko ya weltanode ko ɗum waɗi si pullo fu enne muñño yarloɗa yarlo ko welto yarda ana tal janna weltanaki Allah weltanaki ma yarda yarle ko welte wona muñño woni yarlo de yarlo ko welto ko o maayi kon ko ya welto ko wiyaɗa jonno fuɗɗo maapade ko honno waynondirta e yimɓe ɓe an ala gertogal ko ƴakka
ko an woni haalde fi nagge seke ko an nagge an tigi ko ɗo wiyete les gens perdus ko wonkinji majjuɗi oy sa naati ɗo joni restaurant buuɗi wonɗi ɗin ka jifama mi tañƴini de andi a ndaray ɗin ɗon taw commandoɗa plat en fonction de ça sa yeehi ka marketed a soala sodde téléphone a ndaray mbuuɗi ko joguɗa ni tu payes en fonction de ça mais miɗa jiiɓi ko honno heɓirta alhaali ronka ndarde économie ma on waɗa ɗum ça veut dire que wonki makinki mayino ko ɗum mene min wiyata le cadavre mayino dari Allah dandu e mayigol no dari ko wonkinki wona haalede fima parce que siɗa selli e ngaandi tu analyse si alanni noon nawnude ko troupeau o jokkata e kala mo tawaka kadi ka nder troupeau ma so ennenimi ko ɗon kadi woni danger jokkol troupeau on ko feere tawgol kadi juroto kala mo wona ka nder dingira ton ɗum ɗon kadi no hulɓini ɓurɗum ɗa kala mo tawtama e ɗin konoriji de merde non on ko wareteɗo on ko taƴowo en ɗa ça ce sont les symptômes de l'âme perdue hein? Mandeji bana adama wonki makko kin o perdiki ñaawoje fi bugagol ñaawoje fi hoynugol let koy goɗɗo ko ɓandu makko so yiɗanima hein fella so yiɗanalima ça paraît konno ñaawi fi ɗum ko ɓayi a yiɗa hoorema sa yehi joni restaurant a inni miɗa faala tel plat ɓe inni plat o ngalaɗo mais tu force quoi ɗum no heɓta ñawore ɗum no woni wonki magginki wodaka ama yino neeɓi kala mo yiwɗa no ñaawida e partenaire jomum fi bugago watta ngila ko mayiɗo na hunde c'est pas ɗum wona ko goɗɗo e goɗɗo ñaawa wona ko goɗɗo e goɗɗo ñaawa na mere ɓe posonayo c'est très facile yahu ka yiɗanaɗa ɗon ñaamu ko jonnaɗa ko honno goɗɗo añanay ma hunde inna no iɗa foddi e maya goɗɗo añane goɗɗum inna no iɗa foddi e mum koyo ñaawe kadi iɗa foddi e mum mais tu es malade inna noon goɗɗo kaari teddina o teddine honto a teddinali won goɗɗo inna noon min ñaamete yan a ñaamatama ñaamamo forsa noon ñaamamo ta ko poso wiya noon a natiri ni no sori ni wonkin makin ko mande gi mayino an perdu no anditire tuma tawɗa gorko mawɗo ma yummirawo e koɗolum ɓiɓɓe makko ɓen fop haɓani o wala hay ko ɓannana mo ndiyam o yara mais tawa ko ɗum o mantorta andi islam on no inni neema no tawa e neemaji tawata ɓiɓɓe ma ɓen no taarima araɗa wondi e zurriya ma no taarima taniraɓe ma no taarima mais tawa ko mantorte ɗum o ala hay ko ɓannanamo konko opun ɗo ɓiɓɓe e tanira o ala ko ɓannanamo hay konko opun mais tawa ɗum ko darja ka makko ɓe fo ɓe Conakry ɓe Europe ɓe Angola ka kammo ca co ta ɗum ko mantorte ɗum matériel ji ko ɓen woni addude kon tawa ɗum ça lui suffit non l'âme n'est plus là neniraɓe men ɓen ɓaawo ɗo mawɓe men ɓen ɓaawo ɗo ko ɓe yiya e ma kon no ɓuri woni kon ka jiifama wallahi ko ɓe yiya e ma kon no ɓurani ɓe ko woni kon ka jiifama ko ɗum waɗi sa jombino ɓiɓɓe maɓɓe ɓen nawa dankoto
sadi nyande be yi ɓiɗɗo maɓɓe wo ma nyande ɓiɗɗo maɓɓe on windani ɓe lettere wo on sayi ko ɗum woodi ko yo taw ko ɓe yi nder ton kon koko weltintaɓe wona ko woni kon ka jiifama par ce que ko yimɓe gollaynoɓe ɓe gollayno haa ɓe maaya bembe ɗen toujours a tawa ñameteno ton mo daranaaki reedu mum o wona ñannejo ko an woni ñaamude ɓiɓɓe maɓe ko an woni ñaamude taniraɓe maɓe ko an woni warde koye pay koye ka jaarede holle ɓiɓɓe mum ɓen ɓe mara ko on gooto ko on hunde wotere on wonde holluɓe ɗum si yehi yartay mara kala neɗɗo mo yiɗa no mantoro sabu ko ɓengure makko nde yehi kon des réfugiés accimo tawa ɗum ko darja reno e on ko ñannejo en téléchargement woni arde ɗon reno e on neɗɗo il va tuer beaucoup de ses enfants ko honno kadi anditirta bane adama perduɗo wonki mum ko neɗɗo dartotoɗo il agit sur la défensive parce que ɓe mari kulol luggungo sikkugol ko woni wo ko be o darto sikkugol ko woni wo ko e makko fewti sikkugol wonɗo wo ko gaño non no way si goɗɗo jangi deftere wotere are mo mari problème parce que o alaka o suɓo il est codé tuma kala bana adama wiiɗa kanko ka mo défenda hoore mo défensif tout o wata jentade bana adama o wata faamu mo faami on oɗa wona ɗum faami needi ndi o neyi ndi oɗa wona ɗum neyi deftere nde woni jangude ɗum na nden deftere oya jangi o wawa andude goɗɗo goo no wawi heɓude miijo goo opinion ji goo ɗum holla ko attaque mo kanko tuma kala yiɗa bane adama il est toujours à la défensive no wi'a no waɗa andu ko en perdu wonkinkin ko ɓandu ndu wonɗa huwondirde mum yimɓeɗo noon ko yimɓe tampayɓe moƴƴa par ce que ɓe waɗa e frontiére ji barriére ji ka dowa ka waɗede ɓe bonna relation ji e contact ji nafaynoɗi ɓe ɓe waɗa e guerre ji ɓe haɓita yimɓe ɓe anda ɓe haɓitude ɓe créé conflit ji inutile qui n'existe pas dans leur tête ɗum ɗon kadi ce sont des âmes perdues bane adama a accay ko goɗɗo holluma ko yiya ber ko holluma kon si a yii ko o hollalima ara fuɗɗike mo toñude a accay nana ɓer ko yewtuma acca firgol ko yewtuma kon e firoma an ça ce sont des âmes perdues kon ɗum waddi ɗum ko ɓay ɓe anda hoore maɓɓe kulol ngol lanniɓe wadde e nder suudu kulol donc le monde est ennemi kamɓe adna on ko gagne en perdu no anditire sabu yimɓe tawɓe ɓe mari hakkille fermiɗe des esprits fermés cercle mo ɓe woni mum on ma ko ɓe andi kon si wona sifa ɗum ɗon ɓe darata ɓe ɓattota needi ndi e ɓe ne'a ndin si wiiɓe hunde kaari moƴƴa kamɓe ɗum ɗon moƴƴa ha yeeso Allah ɓe yahata ɓe expérimenta ɗum ɓe anda andale adnan wona no woy o nagge an ko hendotoɗa nagge ne'a ɗo hirsa ñaama ka goɗɗo ko a criminel je ko Allah makko wonɗa warde ndara no adna on sirti no woodi indien jo so yiiɗa hendi nagge ɗa hirsude ko falete ko hirsugol ma alle kama ɗum no tagi nagge nge yiɗa konti ko fima tagira a ñamay no taganima
kanko noy mo konti nagge ngen ko kange tagi mo ko nagge ngen tagi mo kanko mi yiti sa hirsi nagge yeso on ndare di non hakkilji ɗiɗi si fotti ko nu yaltata an sa yi luku jaddere ɗo ko ya cowto ƴetta paɗal ko to daroytoɗa goɗɗo si yi ɗum o nangay woni o heɓi lekki kadi ka hundu ko direct watta o ƴakka o yaƴa hoore makko nden pali ko woni ka ɓandu makko e typhoid fop e diabete fop maaya papa koɗo waɗu hakkilo ils ont souvent des idées et des croyances calées yimɓe marɓe des âmes perdues ɓe wonki muma ils répètent toujours les mêmes erreurs ɓe yalta c'est à dire ñande wohi ɓe probléme goto ils sont toujours dans les mêmes situations andi bana adama ko ɓuri hewde ko si goɗɗum adinimo o yiyay ɗum tun o andita o esquiva o évite si o fotti e neɗɗo guerentejo o yiyay sifa on tun o andita pottito hay bareru sa ɓannini ɗo a inni jooɗo ndu jooɗaki a waɗi ndu ka boɓi ta jooɗo si ndu jooɗike ɗon a piitata ndu hande kadi fi ɗum ɗo tuma kala wiiɗa jooɗo ndu jooɗoto mais neɗɗo âme perdu il répète toujours les mêmes erreurs hay o yewti ɗo yewtere wiiɗa modi nde yewtere ɗo nde moƴƴa hino ko nde waɗata ko il va toujours répéter ça sa innima modi pourquoi tu fais o innama non min ko ni mi tagira soro amen fof ko ni ko Allah muuyi l'irresponsabilité ko sifa ɓen nelaɗo alah sala sallam hawrodirno e ñamgol ɓe mo ñamirde nano gon ɓe ni ñamiri ñamgo inni o wawata o wawirade ngo yoori ko ɓen yimɓe sertata e dewgal e pervers narcissique ɓe yakadi pervers narcissique jombaɓe ma ɓe jomba sifa on ɓe secteur wigol hiɓe guera merci Eladji Alim Balde ɓe secteur wigol hiɓe guera o serta e pervers narcissique on waɗamo e four jama on fo yewtana ɓe artire o sorto e ngal dewgal sifa on kadi ya jombam si ɗum ɗon heɓimo inna noon ko yaye maka ko baba maka ma ko gila pervers narcissique tu wiye guerim goto guerama tu as perdu ton âme you are a dead body a wata miijitade c'est tout a wata analyse de sendindira ko boni e ko moƴƴi ko wonki maaki waɗata ha ngandi ma ndi produit ko wiyete dopamine sa yi miɗa jooɗi yeeso mon ɗo miɗa haalde si ɗaɗi ɓay min mikka ka subaka ɗo ko dopamine dose normal cippi na drogue mi ƴetti de c'est naturel ay goɗɗo no pooɗa crack cocaïne kala façon drogue dure ko fi on dopamine on ɗaɓɓitude on sensation de plaisir ko heɓata ɗon ko ɗum woni yahande kadi ko ɗum watta mo addicted iɗa jogii ɗum naturellement kono no woodi no gerdata gurdam maɗa ko ñammingol ruhuma wona ñammingol ɓalingi tun yalta e copie e nafigan kako e nandintinagol a yalta e ɗin piiji naɓat gurum mum ka kum hewta yalta e comparaison heɓɓodirgol yimɓe hajjayi ñaani ñaaray yehi yahay soodi kañum no yaltoy ɗum mi anda si tampere no woodi ka hoore leyɗo hewti neɗɗo comparotoɗo e goɗɗo on no tampa par ce que wandata himo nemina wandata himo mari guri magi no laba mais sa sikki guri goɗɗo no laba ɓuri guri magi a wocaygil sukunu ma ndu no laba sa sikki sukunu goɗɗo no ɓurma sukundu a soodoya sukunu poore ma gaɓul fureji leydi ma ndi no laba mawɓe maɓe no laba musidan ma ngal no laba oto ma on no laba
mais wondo e comparaison watan ɗi comparaison waray ru neɗɗo si perdi wonki munkin elle se sent déraciné o tawayi o perdi aada makko kanko tigi o yiyay o wonda e aada makko c'est à dire haray mo himo yeli nandintinagol e aadaji woɓɓe goo di hoore makko. Ça c'est les personnes déracinées. Merci à lui Jalasu. Haray o aldano e wa leggal si wonda e ɗaɗi mum ɗi haray mo hersiri ko o woni kom ɗum woni déraciné. Himo hersiri ko o woni kom, himo hersi hay ɓiɓɓe makko ɓen ko o woni kom, himo ñiddini ko o woni kom, himo mawnini ko tawata no jaasinimo, o mawnina ko jaasinimo, culture ji aadaji jaasindi tagu makko ngun kanko ɗum no mawni. Ha ɗum no mawni ka makko. Ko ɗum waɗi la nature ne parle pas ta langue. Aduna on na ɗengal ma ngal haalata ko fréquence kaka fewnduɗa o captata. Allah wona haala ma kan haalata ko fréquence ma on captata. Fréquence ko ɗum jogotoɗa tes expériences ko embere expérience e fréquence ji ɗi jogiɗa ɗin captata dans la spiritualité yidata yalla wona ka haala ma runga yimɓe no du'o ɗum wara ça c'est zéro, c'est zéro. Ko ɗum wiyete photocopie. Ko ɗum addata wonkinkinki perda, c'est le sentiment de ne pas être soi-même, c'est-à-dire so a wona ko wonɗa ko an tigri anda wona ko wonuɗa kon wonɗa e mum ɗo naata non e drogue sikka voilà ça va diminuer la souffrance. Drogue ɗuytata souffrance mon ça te trompe. Plus tu consommes plus tu en as besoin. Naata e clan sikka wonugol e clan e feddeji voilà ɗuyta e vide ma on tempérament nden ko beppale ala giɗo so nata ɗo ma naata e alcool sikka yargol alcool yejjintinte on vide wonɗon ko beppale beere nden waɗantama sona empoisonné gon ko posol laaɓo ɗo wonɗa yarde a anday noon ko neeɓa. Etten toɓɓere men sakkitere nde neɗɗo kadi mo wonkin mum perdi wonkin mum maayi no anditire sabu piiji ndan ƴettu bikki winda ɗi piiji ɗo won doginde yimɓe ɓen naɓa ɓe ka kram ko batini naɓa ɓe ka moccoɓe naɓa ɓe halfinagol yimɓe. C'est parce que l'âme n'est plus là, l'âme ne vit pas. No tawa e muɗum ko ɓenta kon sentiment de blocage. So a tawa so ande ma nden hiɗa bloqué enen wiyen ɗum guere kaadi no guera kaari no guera kala ko memuɗa bon son. Mohamed Ramadan Diallo depuis Sénégal. Kala ko memuɗa kala mo welduɗa e mum ko fuɗɗo nden chaque jour a haaɗa yeeso makko faltake ma yimɓe kala golle ɗe naɗa ɓe raɗotoma probléme ɗum enta sentiment de blocage. Yaaka batinije may mana ko guere yaaka moccon ko jinna yaaka pasteur jo inna c'est les mauvais esprits, c'est les sorciers. Non, ce n'est rien de ça. C'est l'âme perdue, ce sont les signes. Tu as perdu l'énergie vitale pour vivre, tu n'existes pas spirituellement. Donc le sentiment de blocage wona guere ombo guere an hiɗa wawi guerde goɗɗo hiɗa wawi goɗɗo haɗude goɗɗo heɓa jawdi ma ɓiɗɗo ma cellal si tawi a wawata nawna selli wawata o mo wiɗaɗa ko gayno o wawata hiɗa yiito e goɗɗo fo so wawata hay fus
Problem mon ko e ma woni awura hida e gurdam copie nafi kan ka masque, c'est tout. Retire-toi dans ça. Ça anda no yaltirta contact nawna shelli pour la thérapie, c'est tout. Sentiment d'être confus ou incomplet. Il y a horema ida wundi e jibili bi confusion jima vraiment againata timma ru yata net dom yomi yewka yomi acc yomi wadu ka o tami wadu kon dum be wiata kon nda c'est-à-dire himo ayi ay mo o fuddo to bimbe o mijo ha kiki da wanda décision mo yetta sentiment d'être confus wono politicien lagine a jiboto siko yeso be woni yarde siko bawo déception face à la vie, c'est-à-dire tajagol tuma kala yida bana adama tajike wattan yila ko ruhu wonki makko ki on maayi sina dum dopamine on aray nyando ida fala flush da fala ka hoyna ida fala découvre gol adnaw ida wala ida siwri mais si ari hatawi tu n'as plus le goût de la vie. E yeydo yimbe buyide yewtide mabbe den jindida mabbe be tañino ke nebi ko on tuma non be wonata archike karam ko batini ma moccio ma mbile ma pasteur parce qu'il y a plus d'espoir be yaha ben no jonna be espoir way sawali ko espoir ngon yawde be dabbita anda na ton iwata wenna ma non mi moƴƴini ça va o wara o jododo si datti kundo lande o doga kadi o yaha bortamo be lota be tap mo fobi din o yilto warta ada dum non fo ko jawde ndo duano jettude o wada e bandu makko dum fi yo wurutu yatan non kadi nabato une heure de plus tadi batterie makko ko ngari 15% rouge 10% o jetta ku énergie ngurdo yaw ko moccio ma on tira ko lutti ko ben nakari feti ma wartike sentiment de déception face à la vie. Joni ko memu dawo wala mo jude mo wondirdawo ko ha seede on tuma non wobbe groupe jigono ton yana e drogue menta addiction sutti andi tuma kala be yebe be moƴƴini ha ko kombe podi seeda dopamine ngari ça lui fait oublier du yata wotiki bandu makko dun daati chaque mako so gayni fimde ko yaw o tejja nokkugo ka yoddata go do science o walo o tejja parce que ça lui fait oublier le mal mais o ko yenjiti si dozon accitimo o tampay kadi buri ko o tampuno ko parce que adno on kadi ara wada mo fab responsabilité fo fewtay makko buino warto do ma doga suudo wi e porté disparu harano haylade do hara suudike be wartota ko be mbuy wona e porté disparu ara do wonde leedi woti noddata umpitota ko fi mu ngara no suudi do no sanja yinde fatigue constante ronkere nde ala hattode kayida neddo wo yida grand jon wo kayida serjo wo mo ronki yaha doga e labtani jiya docteur hutta dum ha yaha bati no ronki tun ronki e dopamine ala l'âme n'est plus là, c'est le corps qui est là. Tayni be wat thérapie na tayna biniri na si jonna tala na tal kuru na corps regarde, il n'aime pas ça. Et pourtant la parole c'est une guérison. Ko don tuma non yata neddo mo huli tun aller vers les autres. O heba opportunité ji buy mais mo susata yimbe be. Parce que be jam fikemo be saimo be santim il ne vit pas. Donc kala mo yande kadi kitire no parno sikka ko sifa o yani. Et mon huli ya gor vers les autres. Il y a assez d'opportunités. Oui, godai sila na oui goddo je me sens pas bien. Ino ko wonna hebude ko automatiquement lekki ma ki fuddi garde. Dès que tu commences à s'exprimer, à communiquer, à dégager la manière dont tu te sens, automatiquement karam comment ara lekki ma ki ngara. Tasuro. C'est pas une faiblesse. Ko none no jannirada non ma éducation ji ma dina no hollirada adna non ko dum woni c'est purement négatif ko dum yewtima
na lo ere ko a neɗɗo tiiɗuɗo ko a neɗɗo gayɗa jonna machine wi very powerful mais ɗanike batterie on décharge c'est tout jiɗa gayɗa kankaray hande ko ɗo yewtere men nde woni hatude en wi la nature ne parle pas ta langue aduna on na ɗengal ma ngal haalata waddoy Allah ma on na ɗengal ma ngal haalata na ɗengal kadi goɗɗo haalata ko fréquence ko amma tu yiɗa capte fréquence o ma capta fréquence o a wattano captude ɗum ɗon si tawi spirituellement tu ne vis pas si tawi ko a copie ara heɓi golle ara minen salmina kala wonɓe sponsorde oɗo page wontiranɓe Dagine wontiranɓe États-Unis Ceerno Diallo Bammadou New York Dieynaba Seydi monsieur Boubacar wontiranɓe France monsieur Saliou wontiranɓe Belgique wontiranɓe Hollande wontiranɓe Libéria Mozambique nokku ka woni ɗon kala hoore ndi leydi ɗo so tawi ɗon sponsorde page nawna Selli Sawdani hoyo luttu frappude l'éveil on aray ko e goto weltani on toɗe Allah subhanahu wa taala yo ɓeyda on yo ɓuttina on assalamu aleykum wa rahmatullah